Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Katanat garap karyang jong ke sarkar jela kala dep hak hadu nyo teli ki pos ki balait teli hapo katanat Directorate of Agriculture sya katanat Meghalaya Public Service Commission na ka bentaban khot ya ka advertisement ne ka jing pen bana pat ba bandup yo penlong no ya ka examine khnang ban pendap no ya kini ki pos ki bidang lait teli hadu mentah. Menteri garap karyang ke sarkar jela uba bantai dor lengdo hak jinge keren bat kinong thok khobor hak khalai terik ujilio arhajar khat khandai ulai thu ba katanat garap karyang kamshim la shong klihti ban pendap ya ki kam ki balai hapo katanat Directorate of Agriculture bat yamanta kadang apru ya ke MPSC bahkan penbenano ya ke result jong ki khan riu tuli ki pos ki balade penlong ya ke jing tho examine. Watla ke jela Meghalaya ke don kumbasan hadu nriu lak ngut ki brio ki bedang im hak rep karyang. Nrei hadu menta ki nong rep ki bala penrung kerteng ban yo ya ka kisan credit card kilong hadu sau hu hejar sau spa khandai ngut. Kat kum ka thong bala bu da ka sarkar ban penrung kerteng ya ki nong rep ban yo ya ka kisan credit card kalong hadu san pho hajar ngut. Menteri garap karyang ba bantai dor lengdo ha ka jinge kren bat kilat pathai khubor ha ka khalai tarik ujilio arjar khat khandai ulai thu ba ha ka jinge lang leng ba ka video conferencing ka balalong bat menteri katnat garap karyang layathir sani halor kilat jingmen toy ki ba ka sarkar pedeng kala perkhat ban penyo ya ki nong rep ya ka PM kisan ka kisan credit card bat ka farmers pension ini kedai kepala Islam bat ka government kami kapsong khat yang sini bentar pendak dan pendiang nak bentar ban wanra ia kontrakan kedobiang kebet but bentar midang up ya khat merutuli di pos dan pemi ya kan result MPSC but kembah nyo tuli lapan MPSC nak bentar ke new advertisement ya di pos nyo tuli mereka ka government kamle ini gale tambah pula sutu prosedur ini kita hapanya tik patik kenya balik dengan nomor kan sia tray kanda ya jatuh prosedur di follow guideline tak gitu andai yang ni pi nilai kita don ke sokya ba nak benda kini kita bro bat dai na tak daw pag ni government jong kasngap dai buka sngap na tak daw kimsawan dan wat ya kilat inti datang im sngap intre ni kendo le te kambot jing ni sokya dai na tak daw ni pi Wedai bakka pos kan do tulis tamu kami result but nyo tulis la ha si MPSC ngasarai muslim shu bakaniru sami enroll ya ki nongrap ki jongi na benta ban yo jingrap ning ba PM kisan mudah nang ya nyam le data entry ha enroll ki nongrap province state atas statistik jong ki jingdam ki nongrap adong chadong kata kalaya ki nongrap kidan kumba sanlak tam hadu enroll kisan card ni tu pi kaya ba positif macam ni. Ke target ni tu pi aku state jongi kedai kumba sanpusan hajar kendai ngot nei. Andai mentang ila poi hadu sau poi hajar sau spak kendai kundai. Takkan pi se. Kisan card. Keba ailun cikinong rap yang bagi bank. Kenika KCC no. Kaya ba positif jongi. Berkat fikir target kedai sanpusan hajar kendai ngot. Andai mentang ila poi hadu sau poi hajar sau spak kendai kundai. More than 80%. Kalau kaya ba ki beliau jongi ki yes tunang umat kia biang bat kenika kisisi belum tak. Da limit jongi dalam tak noh network jalan. Kadai depend dia ka jing he jaka jongi nongra. Bat kinong rap idon ki balong testa kakawai dai bat shimlon bat ailon bari ngani kisisi kat benang ya kesnam bidang he pen he initial lai po haja adu sa po haja lai po haja pai adu mentangan ni pingi dan ka agriculture policy bat han dia tu ipi adu mentang nak liang department kidang proses ya kani kidang konkret naman ngihap ban le ba kat ka policy bila stu ndai buka teman nadu baga government jungi orang ipi sedang MDA government shimti yo lakam sencara ko ka jela ka bi jongu ni la sedang
Banyak proses nak benda ke agriculture policy. Kadang ya, tang bangan itu bagan ni kam dai ka kam besok itu kat ke policy jong agriculture kam dai besok. Kamu kadang-kadang apa ka drafting? Under process. Drafting stage. Hadu mentang yang 4 bu ke timeline tambang iong ni kat bala kampen keluar. Kata kadai ke bang menurut ban ong lupai ke pon nomor kini kadai ke kam thok kam tar ke bah pen involved ban law ban finance ban babon di department kam dai ke besok den ring ila ong ba semua kampen state ini as early as possible. Mungkin kuat ban kam state. Ke agenda mentang asni ban menteri ke sarkar kedai Union Minister jong ka Government of India kalong baik banyakran baik tang ya kimat ki bakongsan ki belabu ki agenda belabu ki agenda kata kalong baik ya ka PM Kisan pension scheme bat ka KCC Kisan Credit Card kita lah itu farmers pension Lah itu lihat bagaimana pension di Norep. Am ka pension ka nong rap ngi ngani tu fi du mentang nang ya sedang nama ka ni ngani tu fi ka ke scheme ka new scheme jong ka jong central government ka nang poi nang ya mentang nang pen kre nang pen klum ka babon kam nang fi kam dei ka kam besok ka pen kre guideline gini tai mentang nang ya ka jing pen kre kini scheme ora lai tu kini ka di ka aslam ba ni ka KCC kelaya tien rai ngong fi ba ki brio ki nong rap jungi ki ba ki bala yo ya kami la poi kumba sau poi jar mo ngai bat nrai ka target kalong san pesan aja ka babu na kalian central government kementang ina penhe na ta kada ko sami biang ka agenda ba ikran kasi ki nong rap jungi ru kila increase the population kini na sarai kenang he